igitangaza zishaka kugutakaza namunezero uri gitangaza shishaka kugutakaza nta munezero mbona udahari baby you know you are my miracle guys reka tugaruka n'ubundi kuri za vibe z'ibisazi nk'ibisazi ari kuri Mirako TV kora subscribe nyimbo turi bwakore subscribe uri mushasha mukaribu mu muryango wa vibe z'ibisazi handi kuri Mirako TV. So ni indirimbo ubona yuko ihejeje gusoka, ni indirimbo y'umuririmbyikazi umuririmbyikazi afise ijwi rirenze cyane gose ufise ijwi mu baririmbyikazi b'abarundi ubu ni Ester Nish. Indirimbo nziza cyane yanditswe neza, melody nziza, imiririmbire myiza. Musanze mubizi ni nawe muririmbyi wa mbere ambese ngaha mu Burundi dufise ambese afise ijwi ryiza, nta wundi muririmbyi mu Burundi afise ijwi ryiza naturel ambese nkuno muririmbyi Ester Nish. Ni indirimbo ubona yuko yamaze kuba isohoka yitwa Mirako, igitangaza atari igitangaza. Ubona yuko ari indirimbo y'urukundo yagiye igaragaramo emotional love yagiye igaragaramo love. Yamaze rero kuba isoka ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ico mukora nuko mwosimbira ku rubuga rwiwe maze mukirabira indirimbo nziza cyane y'igitangaza. Indirimbo nayo iri gitangaza kuko indirimbo bivuga yuko ari gitangaza ako yigenda ririmbira umusheri wiwe bugana indirimbo abona yuko nayo nyene yumvise wumva ijwi aho mbese kumva neza uburemere bwese bw'urukundo. So guys ni indirimbo ubona yuko yateguwe icambere ico twabivuze yarateguwe cyane gute iri kigenda ivugisha abantu benshi. Ni indirimbo iri kigenda ivugisha abantu benshi mbese ku mbuga zigiye zitandukanye. Ubona yuko Ester Nish yabashije kuba abikora neza cyane, abantu bagenda bamukeza ku mbuga zigiye zitandukanye abavuga ati nta wundi muririmbyi yo musumba, ati nta wundi muririmbyi mu Burundi dufise muririmbyikazi mbese azi kuririmba nkuko nk'impano yigo uko bigaragaza kenshi. Ni indirimbo rero ubona yuko iriko iritabwaho n'abantu benshi. Urabye video nziza ubona nyene Ester Nish ari kuri mikoro hali ya nyene, ubona yuko ari umugabo n'umugore hali bagenda batamba mbese ubona yuko ari indirimbo mbese igiye kuba yongira kuba ivugisha abantu benshi. Ni indirimbo mbese igiye kuba nayo ikundwa cyane. Ni indirimbo ubona yuko igiye kuba yifatakanya n'izindi ndirimbo zisanzwe zikunzwe. Ubona yuko igiye guhatana nayo ikaba igiye gufatisha mu bantu. Ni indirimbo icambere ico uyumvirije ni indirimbo utuma uruhuka, igatuma ugira ivyiyumviro byiza n'umukunzi wawe. Ni indirimbo ubona yuko mbese ahantu bagiye bayikorera ahameze neza mu kibanza ciza, video nziza. So ni indirimbo rero ubona yuko igiye kuzana result nziza, igiye kuzana inyishu nziza mbese mu muziki ndundi ambaze umuziki ubashe kuririmba. Icangiye no kubona abaririmbyi bamaze kuba batahura ibintu biri international. Ni indirimbo ubona yuko iri international. Ester Nish reka mvuga ati big up sana, congratulations akuba amugenda mwiyumvira gukora indirimbo ziri international. Ni indirimbo icambere ifise production nziza, ica kabiri imyandikire myiza, ica gatatu nuko yagiye ashiramo mbese amwe mu majambo ari mu Cyongereza kandi ari nayo akenewe muri no miss kugira maze tubashe kuba dushika international. Amajambo ari mu Cyongereza cyangwa ari mu Gifaransa, ivyo bizotuma mbese umuziki ndundi ugenda utera imbere mbese tugere kugenda muri ya mahiganwa agiye kumenya mbese indirimbo zacu zivuye mu Burundi mbese zije international zigenda zumvirizwa n'abantu benshi. Abantu bavuga ati big up kuri Ester Nish. Abantu bagumaliza bavuga yuko yabikoze neza. Result kuri result ni nziza cyane. Hariya muri commentaire ugiye kuri YouTube urabona message nyinshi nziza cyane bavuga ati Ester Nish wabikoze, ati wakoze indirimbo nziza cyane, ati ni wubahwe. Ni indirimbo rero ubona yuko igiye kuba ikundwa. Nyimbo wamaze kuraba ino ndirimbo guys, nakaye kajambo wovuga ni indirimbo icambere simbira ku rubuga rwiwe ubanze yirabe hanyuma urazitubwire ngo yumvise gute. Ester Nish umuhanga ku 10 romantic love, romantic song, indirimbo ya emotional ijwi Ester Nish big up son.
yubona yuko yabikoze cyane. Aha ni kuri Twengako TV, kora subscribe nyimbe turi bwakore subscribe, follow ku mbuga zigiye zitandukanye. Hasta la vista com Jimbi aka Mega Speaker Mr ndabivuga mbese n'ayandi atubasha kuguma tugenda atubana ku mbuga zigiye zitandukanye. Ndabakunda cyane, vibe z'ibisazi.